Kong problema ba pila pentit phone yang Pemilih pihak terdu pihak terisukun pihak kemenangan. Hỏi Kong là kmen parat ken. Kong ibina yang abang notem. Saya ya suap pihak. Ni kasar kaya bahaya-bahaya deh Kong. Oh jen. Kong, kita ibina. Bella gặp xem hang Ini si Pang ni. Dah sabang habis ten. Mana tiada semua nak dapat ten. Te Kong kan ngana sathi nashani kitiar. Nanti saki jangran badan kamu. Tambah deh ni sendiri te dokter ni. Sakawe ulat jaket tendung. Okay. Lihat ni dia mulut susah macam dia kan. Te ngampu berkata bahasa solo dan yau. Sampai berkali dia berakan dia awan paisa. Ni ngarati yang aku kulit habis te ispun baik ni kasar kumno kibri kumno. Dia kan ni awan kong bisira nak sukan lambat kapan pun. Tang banyak keren ni. Te kasih soal kan dia melamber pina. Bina kibri kasih soal ki kambukin aku nama. Kumalang fisnang kumpai habis sini ikan kibri babhat basmil halaki cinglong kita. Dia bina kita kaji yang besar mapi kajan berbangsa ni. Masa kita haram jangan tahan ni. Te terajung pi te dukhin kumno ma bina. Trong thì ipa palan. Sementara orang pada kam ipa yang anu coy pinturas ni. Susah di bina bina ki beli babah kum cai tema. Oh. Te lam na ing stasiun yang. Em thì hàm đi làm shahi công ty. Te ya lam tu. Semua tu ni. Oh, cuma cari ni. Ini di pelajaran komite membahas kata itu. Api. Dan saya betul misteri sini punya. Jangan faham. Con lại đâu quá Ini di habis ini di. Bina apa sih musuh dia? Si musuh dia. Dan saya lum saya langi dia. Bina saya jalan itu kerja punya masak bapa. Masak ini bapa antara layu berima. Hai tu. Depi layar dapur saya warna mau dan kami berkeran. Hai tu.
yang sisirun. Aku yang bisa station kita. Ano pa din ang ikrams dan tayo siya. Actually, nangaro. Iwan na kalong niyang mapunong like ku. Ang iwan na niyang kapag daw kita kaway ro business yan. Hindi ila pa na yung natin yan. Mas yung bakit yung tade ay ito siya yung kapit siya din. Ang wala ka tayo bibili na dahil nito na day gasyo kaya. Mas pwede man ay kung tayo siya. So, Kaya ko yung asam sa mission sa nito. nga makita pas kung tayo nga maraming isang pang. So, pasok siya dito ba he? At kung tayo doon. Apa ang pinahan? Pit mo kung Reshe bolong dila ka chile bhajang phi. Pagkain binati layarap si siya yung tambaran kam nga pat majaklat kin mo. Itay krabi mo kung Ya lilaw dyan nyo yung rumjiya nga. Ini pagpapagod dia. Kuatin kung Siyang Hab! Wai kang Kamusta sa bina? Gaya di siya yung teraya manabila kawan. Litang pisa ko niya so katangan na. Ni sa bila jin jaitu niya. Ulo minilay ibang yadan lang sa liam. Ya sa ina jaitu tanda na marbait kong diisi bati ko ba jaitu. Maligi bagtap. Sa ako way do mambat ya kapon. He, idam sila dengan baca kapor. Oh, idam. Ni na lo belaslam. Iya no ya, si besok mai penban. Ya,